super, ali problem kod ove igrice je što ima puno levela, znači ima, ako stoji nešto levela, ali to nije problem za nas, zato što ćemo igrati u više epizoda, jedno 4 epizode, 5, a danas ćemo probati doći do 20. levela. Pa ajmo! How many holes in a polo? That's easy one. It's 4. Okay. Can match box? Yes, nije sigurno, no. Nope, but I think I can. Oh, yes. The cabras and shit. Ovo je inače jako težak quiz. Click the enter. Ali svi su isti. Što je ovo? Prekužio sam te, prijatelju. Put the mouse on here. Now don't touch blue. Ali ako držim... da, znači morate samo držati. Evo ga skušati. Next question. Onion. Shell. The answer is really big. Onions. Not really big. Like an elephant. To je jako veliko. Search. What I need to search something. Yes. Notion. X. Zašto se crveno nešto samo je? Oh yes, sve je crveno. What was the answer to question 2? Bilo je O, ali ako je O, that. Choose food. Ali ovdje ništa nije hrana, prema tome pretpostavljam da moramo, kad dođemo na to, vidjeti kao po obliku. Stolica nije, oko nije, rukavica nije. Imamo to. Skužio sam, vidite, liči ko sir koji se topi, tako da je vjerovatno. Dobili smo skip. What follows December 2nd and click the smalls. Mislim da je ovo trik pitanje. Znate zašto? Tu su točke. Ali sad ako stisnemo ovo neće biti točno. A zašto? To ćemo sad vidjeti. Zato što mislim. Već smo se prije uvjerili da ovaj kviz ima nekih tajni. Tako da ajmo prvo pokušati ovako. Znao sam. Ajmo sad malo razmisliti. Click the small. Lagano, skužio sam. Ovo na I. What sound does a bell make? Tang! Blip, 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 blip. Tang! What can you put in a bucket to make it lighter? Torch! New Winnie! Ajmo pisat, probat pošto tu konj, ajmo pisat H-O... Da se to ne radi, a možda li tu? H-O... uspjeli smo. What is the seventh letter of the alphabet? A, B, C, D, E, F, G. What's the seventh? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ovo bi trebalo biti H, ali ne vjerujem. Ovo je dobro. Ovo baš ovo radi. 24 minus 7. To je bar lagano. To je 17. Ali tu nema nigdje broja 17. Aha, imamo broja 17. Pokušajte pogoditi. Gdje? Da, 5 sekundi. No.
skužio, a da li ste vi? I prošlo je više od 5 sekundi. Stop! Stop! What? Ne! Ajmo iz početka. Dobro je, nema veze. Što ono bilo? For nobody think go the answer. Ovo smo morali držati ovdje. Shallows an elephant. Search to do yes. That one. Već smo dobili skip. Yeah. Ovdje je bilo na i. Fan, torch. H, O, R, S, E. Tako. H, 17 i to smo tako. Ja. Color in... On pogađa. Čekam ću. For nobody think I can go the answer. Ovdje. Shallows an elephant. Search yes. That one is over. Tang, torch, forest, honest, Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci peci pec. Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci peci pec. Birajte. Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci peci pec. Ne! Znači onda je zelena. For but I think I can go the answer. Dope. Shallows an elephant search. Yes. Next one this and over. Tank torch. Nice. Over. Plavo, narančasto zeleno. G. Eci peci pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci peci pec. A čekaj, koju boju još nismo imali? Nismo imali žutu ovdje. Masterpiece. Oh yeah. Deal or no deal? Seal. Deal or no deal? No deal. To natural, no deal. Deal or no deal? Deal or no deal? Almost. Deal or no deal, seal or no seal, no deal in no deal, и seal in no seal. 3, 2, 1. Fuck you bitches. I'm kidding. 1, 0. Uspjeli smo. Rekli smo do 20. levela i došli smo do 20. levela. Neću nastavljati dalje, mada bi mogao, ali to je bilo sve za ovu epizodu. Ne zaboravite like, share, comment i svakako subscribe. Oh yeah!